Karbianglo Autonomous Council Secretariat Building Conference Hall along Prek Jamasai Kam Abeki Ruitu Amai Kangni. Karbianglo angkang Prek Jamadi Malong Ganesh Puja Mesen Pen Katalondun. Kardom adaba birta long penili junaliti mungpi non birta angton pen arjuik tha. Karbianglo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Chitini Pai Pliani Irrigation, Food and Civil Supplies, Sericulture, Excise, Fishery Pen Chenglok Prek Jamasai Kamaputhak Aveki Ruitu Amai Padopon. Lapen Handloom and Textile Lapen Center Scheme Pen Ujwala Yojana Swachh Bharat Abhijan Highway I Scheme Rat along Kilinang Jebuthak Aveki Ruyamai Padopon. Ang parta Karbianglo Autonomous Council CM Pen Saikam Saipua Tumaphan Handloom and Handicraft Ahin Ansuse Kiklem Pon Pami Jiaphan Kithik Vet Pen Kiklem Pon Jiaphan Pachini Lapen Kipir Kithaka Tumaphan Asona Sona Pieri Kithak Kapachini Jiaphan Ta Pachini Ave Kiruyamai Kang Nialong MP Horen Singh Bay Karbianglo Autonomous Council EM Inchers Handloom and Textile Ratan Teron Irrigation EM Mor Singh Timung Sericulture EM Rajutiso Excise EM Amar Singh Tisu Penchenglok EM MSc Karbianglo Autonomous Council Principal Secretary Secretaries Prek Jamsai Kam Saipuatum Chetongdun. Lumbajang Youth Development Committee Songa Hin Penchitini Bhai Pliani Simplex Company Pentor Kasalamalong Kaikea Porta Kelangdun Credo Setami Piniani Anta Difu Manja Lapen Difu Lamding Keceleng Atwar Kasalamasai Thangnat Kimesen Theklongle Difu Post Office Theng no Kevak Hektik Atwar Madu Ta Chinilo Lapen Theklonglo Labang so Atwar Kevak Aputhak Kedamtang Karbianglo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Setami Simplex Company at Chukamara Tumaphan Hangsi Kipupa Solo Jong Sila so Atwar Claim Sirak Repulote Lamhoy Tami Pidet Popuan Sikipu Setami CM Tuliram Ronghang Alam Ta Simplex Company at Tumke Nipan Mare Creason Si Matharong Laso Teng Pulote Karbianglo Autonomous Council CM Apan Lang Plot Ason Luputat Mathata Mimi Lasi LYDC Asong Hin Pen Simplex Company at Tumapan Sodak Pen Pinrem Luputa Alang Litum Pen Pachini Chief CM Tuliram Ronghang Sar Alang Li Simplex Company Apan Laso Tuar Chuki Damtang Aku Sami Simplex Company Apan Hang Pen Lam Toy PG Pu Na Anta Papleng Hekelang Nasi na anta me lam toy pitek helang ko pia posi lam toy pitek hedelo ko adi ke ding pelo chuki dam tang hosta me no anta me so atuar ta me la ason si do bombar kiso ki une pen chenglo school college pen chenglo office pen chenglo kidam na so tuar si asi prapjin pen la so Simplex company apan adai areng ta me anang pola se adai areng i NG pu semi son si ke ne delo asi prapjin pen la so tuar ada ring tami en serak nampu asi laso nini thompen aso game klela bolote nitum la aso se ang tong hela nitum lase pini pen dilo nitom nipli lale game klela bolote nitum CM rong antame alang li power doma avema laso alang nini tang det pen api aso asai ki claim klela da job nitum ko ane rar ki sungnang lo da laso tuara join ni pen ni Akeng hong pli, akeng hong thok, pusame dak wasopik lu itu. Asila so tuar ke, si prapjin pen same adai areng kami en serak nampo, prapjin pen same laso atuar patang serak nampo. Labang so tuar ke wakati malong non nithom tiang bong claim pulote. LYDC songa hin pen aman ki claim asai teng ponsi Simplex Company atumapan patherakji. Ang pada sodak pen akachi song tapado tuji puta LYDC mepu don rong par pen pachini. Suminder dangalong Hindu anim ke kroy ada tum Ganesh Puja alilalon pen katalon ason tak taksi Karbianglong angkang Prek Jamadi malong Ganesh Puja katalon tu nabirta Chitini Bhai Pliani Pherangge pen card news sa hamalong birta nang pale Kidamtang aningkan an susi tak piningkan mate suri hinira krisir kep aningkan tak Karbianglong angkang Jasemet pen Dipula pen Haragat rong supialong Ganesh Puja talon dun Haragat rong supi biha ke klem abang puatum pen Patir Piponsi Haragat Ahithi Pialong Talondun। नवंबर 2008 से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और हम इस बार भी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं फ्रॉम
from 09 2019 to 05 to 09 2019। तो इस बार भी हम सारे कार्बी आंगलॉन्ग के निवासियों को निवेदन करते हैं कि वो आए और हमारा इस स्पेशल ओकेजन में हमारा साथ दे और इस पूजा को सक्सेसफुल बनाए। Lapen Karbi Anglong ahempi dipurong supia longta Sahara Club pen patir piponsi mesen pen katalondun abirda riptun long. Non malom so porphan birda amoy ton paiksina. Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Difu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731, 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Conch juice. Dihina mobi putat berta long wangthulo Bokolia police station ki parlo angkang patra disalapen Bokolia rong sopia long chitini bhai priani magistrate nukul bora ki japon along police tumpen hor raki ki cho hormu lapen jua kapathua tumaphan kinep kangnanga berta phirangke rastam tobipen berta nang pale Magistrate nukul bora ki japen police atum patra disalapen Bokolia rong sopia long hor raki ki cho ahormu angpata jua kapathua tumaphan kinep kangnanga sai kedeng Bokolia rong sopi lapen patra disatwa dia kungalong pinang anak kulat along pen aronre pen kijora hor daki kicho hor mu mokha Bokolia police station along anwansi pirangke tuma thengno along meke kai ka phalang no lapen hor do an hilig along keep erlo pusi berta long dun Adapa berta ba gelapons kang ton pekla dumi thakmi ruang thu